Karija ndo imela vho Thovela Thumeli Masia Masia Traditional Council ndo dafa ndo ro rambo na university u dzhenela workshop ya vhushaka hashu vhukati ha Univen yo khwinisa mavusele ndo khulu Karija vhane vha fase vho Thovela Thumeli Masia vha khou ya lushaka ya Masia Traditional Council ro ḓa fano ro imela vho Thovela ro rambiwa nga university u dzhenela mushumo wa vhukonani partnership vhukonani vhukati ha Univen na Traditional Councils. Mudirisi wa UFM za zwino hafhanoni muyani ri na musanda vho Ndakulu Karija vhane vha khou pangeni fhasi ha Masia Traditional Council vhane hafhanoni khou mushumo vho imela Thovele vho Masia ndi mushumo une wa khou farwa hafhanoni Graceland Hotel ndanyana ḓorobo ya Ṱhohoyanḓou hune musi ri tshi khou amba na vhafa vha khou sumbedza uri vho ḓi rambiwa nga Yunivesithi ya Venḓa uri vha ḓe vha vhe tshifhinga tsha mushumoni une ha khou tou amba nga maanḓa nga vhushaka vhukati ha mahosi vharangaphanḓa vha sialala na vhadzulapo na Yunivesithi ya Venḓa zwo ralo ri mbo ḓi vha ṱanganedza hafhanoni vhane vha vha musanda vho Ndakulu Karija ri khou vha ṱanganedza musanda kha Univen Radio. Ndo livho ṱanekedziwa kha ri lavhelesi hafhanoni musi vha tshi khou ḓiṱalutshedza vha tshi khou rangwa kana ngari vha tshi khou rambiwa kha mushumo uyu vho pfha tshipikwa tshihulwane tsha mushumo uyu tsho vha tshifhio? Tshi tsha ndeme vhukuma ngauri riṋe vha Masia ndi kale ri na vhushaka na vha Univen kha sia ḽa mveledziso no ita milayo yashu ya mavusele na matshimbidzele a dzikhoro dzashu. Ri khou amba nga mushumo une wo thoma mulovha ndi zwifhio zwiṅwe zwa zwithu zwine vho vhona zwi zwa ndeme vhukuma zwine zwo nga vha zwo reriwa ngazwo mulovha u swika na musi mushumo u tshi khou swika magumoni? Ndi zwe ra bveledzisa kha u sumbedza kha u khwaṱhisaho vhushaka uri dzikhoro dzi vha Univen vha ḓo ri thusa nga nḓivho yo ṱalutshedza milayo hei hone ya dzi Traditional Council matshimbidzele a Traditional Council no dovha vha funza vhathu vhashu kha mafhungo a mveledziso na uri ri kone u vha na dzi project dzine vha Univen vha ḓo thusa ngazo na uri ri kone u vha na dzi library dzine ḓo thusa na uri ri kone u vha vhathu vhashu hangei vhana vhashu vhaṱuku vha kone u wana scholarship zwo ḓo dzhena university vha khou dzhenela mishumo yo fhambananaho ya agriculture, dzi environmental science na yoṱhe ine ya ita uri ri kone u bvelisa mavu ashu ane ra vha nao uri ri kone u khwinisa vhutshilo ha vhadzulapo vhashu hangei mahayani. Vho fara tshi khou amba na nga mafhungo a ngaho dzi library na dzi thandela dzo ngo fhambana na kani u ngaho na dziṅwe dza dzi thandela dzine vha nga vha na puḽane dzo dzi thoma na Yunivesithi ya Venḓa? Ri na zwa zwino ri na thandela ine ra khou shumisa na vha Yunivesithi ya Stellenbosch ri khou thusana na vha Yunivesithi ya Venḓa ine vha ḓo ri thusa nga ndimo ngo ita zwimedzwa no ita dzi oil no ita muḓagasi wa sola ndi ine ra vha nayo project ra dovha ra vha na iṅwe project ine ya pfhi ndi ya musolar project ndi ya ndimo heyi project heyi yo kona u dzhia vhana vha swika 150 zwino vha ri khou ita internship vha ri khou ḓiwana malamba vha ri khou ḓo gudiswa ṅwaha woṱhe uri vha kone u fhedza vhulimi hovhu vha kone u bvisa dzikomporasi vha kone u ḓisa mushumo vhone vhane. U nga vho khamusi hu na mazwiwo bva kha Thovele vho Masia vhane vha nga vho ḓiri vha a swikise kha mushumo hononi ndi afhio mazwiwo aneyo khamusi bva musanda ngei Masia? Mazwiwa ndi uri hafha ri khou ḓo saina thendelano na University memorandum of agreement ine ya ḓo thoma zwino nga 2021 ya fhela nga 2025 ri khou uri hu vhe na tshumisano vhukati hashu na vha University vha ḓo ri thusa nga nḓivho ine ya ḓo kona u ita uri ri kone zwipikwa zwashu ri kone u zwi swikele zwine ra khou zwi lavhelela. Musanda vho Ndakulu Karija bva fhasi ya Masia Traditional Council vho imela Thovele vho Masia ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho. Ro livhuwa na nṋe.